F'Hakkatajn, l-artist Salvatore Montanucci iżewwaq l-immaġinazzjoni ma' talenti straordinarji tiegħu biex ibitter xenarju pajżaġġi tipiċi Mediterrani. F'gallerija ewlenija tal-arti fl-Isla jispikkaw xogħlijiet artistiċi vibranti f'diversi pitturi, b'atmosfera ferriħija tipika tal-kuluri sajfin fil-Gżer Maltin u Mediterrani. L-artist Taljan bada l-karriera tiegħu beruq modesti fis-Sqalija u vjaġġa b'mod estensiv madwar id-dinja minn pajjiżi bħal Ġermanja, Spanja, l-Iżvizzera, l-Albanija, il-Gżejjer Kanarji, l-Istati Uniti, il-Libja, l-Alġerija, il-Marokk, it-Tunezija u l-Emirati Arab Magħquda. Għamel ukoll xi żmien jgħallem l-arti f'Ċipru u f'Malta. Jiddeskrivi l-arti tiegħu bħala mod kif huwa jikkomunika dawk il-kwalitajiet li isaħħruh fil-Gżejjer. Colors of this style, the colors of the soul, I would like to transmit to other people the happiness of life. L-esebizzjoni bit-tema l-kuluri tar-ruħ, i-kolori dell-anima, tinkludi wkoll diversi aċessorji bħal basktijiet, żraben u ġojjelli li wkoll huma mżejna b'xenarji tipiċi Mediterrani.